Во Куманово и околината Фаик Асани презеде иницијатива за делење на оброци за ифтар за сиромашните семејства. Идејата, како што вели Асани, потекнува од самите сиромашни семејства кои постојано бараат помош уште од минатата година. На ден се делат ифтари за околу 350 лица. Иако барањата се уште поголеми, но поради буџетски ограничувања, во моментов не можат да обезбедат повеќе. Mbulojmë 350 mesatarja dhe shpresojmë që deri në fund të jetë shumë më e madhe se sa vitin e kaluar. Përveç qytetit të Kumanovës, të gjitha fshatrat e cilët domethënë janë të komunës së Likovës i mbulojmë. Како што ни кажа Асани, буџетот се обезбедува од печалбарите, локалните бизнисмени, како и од самите граѓани. Оваа иницијатива има и 15 волонтери, кои ги подготвуваат и делат оброците до домовите на сиромашните. Buxhetin kryesisht e sigurojmë nga bashkëtarët tonë, domthonë në Evropë që janë, po njëkohësisht edhe nga afarisët tonë lokal, edhe më gjerë, edhe nga xhamati në përgjithësi që janë të Kumanovës me rrethin. Të nevojshëm e kemi deri në ditën e 20. Të cilët domthonë i mbulojmë ka 300-350 iftare dhe shpresojmë që ditët e fundit dhe besoj që ditët e fundit sa herë kanë qenë më të fritshme dhe besoj që kemi marrë sukses më të madh se sa vitin e kaluar. Еден оброк за ифтар за едно лице чини 4 евра, значи со 100 евра се обезбедуваат 25 оброци ифтари. Сите кои сакаат да ја поддржат оваа иницијатива може да се обратат до имамот Фаик Асани. Ова е втора година во која се организира оваа иницијатива во Куманово.